Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU East Giant Hills mentasngi ke khatsan terik no pra arja apusan. Kalalet bani kendo yo member secretary ke MSPCB u Dr. G.H. Sharmang ban panjing shai na u hakbede baga jingkran jong u ban penyat bet jaka public hearing ke ban sepenong hasnong daistong haka khat khandai terik no pra arja apusan nak benda ban bu ikakar khana Shri Cement Limited haka tiga shnong ke bahab po ke ilaka nong kli. Uba KSU Chang General Secretary KSU East Giant Hills District Ulapan pau ke jinglingo bakumno la yo bande kani ke jaka sha ubajela but ong bakani ke de jingpen Kenya ka Land Transfer Act sha jakna spa ni puar ula ong balada ka sarkar ka aila de kum kini ke jingle benami ke de ka sarkar hi ke pen Kenya ka an ke bakal wanra uba suchang ula ong bakani ka pau shai bade ka sarkar hi ke pen Kenya kong ya ka an bakal bu halor ke jing ai jaka sha ubajela ula yathu bakani ke jing kendo member secretary ula ong ba umla banei a dak ba aidau bakade ke jingle na ke SIA om na ke MSPCB kumta ulabu jingli bahatu ke SIA ka khamdon bor banya ka Land Transfer Act balada ka don bor balei lashna yakani ka an mentagasi ni ya ban ya kendu ya member secretary jongka Meghalaya State Pollution Control Board kadau ka bangiwan pani kendu mentagasi kalau ngelor gitu ka huri huramo ka bami ha ka jingto Kejin dari berketu ka jingkwa ajong ka we company ban set up ka plan jingka ang tepo sinong dain stong te abang ipik abang itokit na din nakmat ya ka jinglong jiman ya ka jingkwa ajong ka te company bathamai ka Shri Cement Limited ban bo ya ka plan jingka ang te sinong dain stong ka ba hapo ka ilka nong klik te ka bang kwa ban pang ni liat hoi ngimpa ban penpa bet dari hajing lebar kejung ta ya ka Mariam ngikran mengkong menta ya ketuka kejing di tit ya kende bersiap barhabang epe ya ketuka sildit ni kata ka kejing di ya ketuka kende i ba we perok pasam jingi uladi ya kata kende ya kejika bolo tit direct shau Bharat Sharma beri terajang kata ka cement factory pertama dia mentah abang ikindu yau member secretary yang ba kumuka kilabat niat be ka public hearing syekhan abatang ai kena ka kajing di yatit kendu timpal aban sob dia ba piong pade ba ka public hearing kan niat be syekhan dia perkat ni tu ka kajing di satu bar jela ulah na man thet ka kendu siap jong pro pasnam jong kita jela direct da ubar jela kan itu kalau kila penting direct an ka bulan tasawuf 19 itu kita kajing li kami nangkong nai keren kita kajing kita ka kamariang nai jing keren kita ka kita ka kariang jong itu jong snong nang nitip ba keduk kendai po person ki mang rep ke yang tu ingwa ba ningkaren kita kamat ni keren chuan nangkong he betul ah kunu ubar jela ujo pantit ya ka jaga darat nau terajela hatu kan kam kita ka jala ber oi kemut lada ke sarkar ke ailat ya kum kini ki benemi mo kita ki jingle be an ti kita sung thu ba ke sarkar te kale ate ke sarkar ko wan ra ba ke sarkar ko pesna ki an ke sarkar ko pen khen ki an tingin ong kuno kene ke state issue te ke ba sebut kai ba ro ta feel da ka di company ka yo ban set up ya ka plan ka hang te po dai stong klem da pek chwa ka to ka jingi di te khandau te kum kan jia la sai si kum kan jia la sai si ikan nongkong ya kena kamak telang ikan le ka environment dan kita ai kata ka meriang kita ai ki norep ba imla papli kumau prapsan na 4% ki norep ki imdaga ke barap ka ba ke barap jor kutar da kai ke banji ai ki lagi kan yang kata le lakut yusuf lakut pai kai ke jia ka jingwan ke jingdon ki sementan mutal dai spotuli hapo ka thang is janti ai jusi ha cái kajing yo nong kajing du nong na kajing wan kita kisman plan na try PPS king ski bro kita ha la yo le kan kisman plan ka Shri Cement Limited ban sarap ek plan jaka te kata kamu blakot tika sarkar menta ngila pausai kala pausai na ba ka dei maka ka ba pengkhen nungkong ya kan ka ani ka baka kala bu kala tasfara ba ombit yang utara jela bandi darat kan du siap chau bar jela di mana kene ingin dapat ban poin sport council semit dia ka kejing tho jing hau
matham bor sibat usiam jangka JCDC ngila lek bu kor chau disi ong ni fuat saka me kala set pulusan tu ni ipat bentai kendu ong bangim la bele ni ong pe bala ka we kat nak sarkar ka fail kamut ka kita kita sarkar pa te mar ka state pollution bur ka ha ko jipi jong sarkar ha yang pati oh ni haban lek namar kan kamde balik nampak pollution bur ka de balik nampak kasia ha nampak ka ke por reunion te ni kuli mana ni ong pe daga public hearing ko ya pe sakap thì cắm tạ mô ya kajalah cắm tạ mô ya ki government jong ha tu orang kita ni mak lek nama ni dia tangka ni dia tang bersim ya ki tendan se ke gajimbun pai ba persa na ba kasian ka kamram ki kolong tang kita handring sio gane gane kita sarkar kedi ban kadan ketika ban ni deal am ban dilang ber kita sarkar kedi ban rejimut am umnu kita kala kai umnu umna ban kai umnu ula ban kai kita kamla ban kai ni kan nongkong kita teh habakum ne saya kalau trong kita siap trong kecelah sini apa hap knap nyu i bat pau pula bah government ni kata keng kalau terserah hatu kata ka ia ini kata sia ka dan bor pula ikene kelan terserah da ka dan bor boleh yang tak boleh oleh snai kene kan kene ka jikli kata jikli teh yang sarkar ka dan bor saya kata ka sia ka state in environment impact ha ka dan bor maka kene ka kelan terserah ti kata ka jikli ni ngok tangga tahi nak kena jong nasa ni kena buat kenal lam sini ni jimut ni le ala ya kam nama kena dia kastel isu kemudian tangga izin jangan sik tak tak ayo berok ke sila ti kalau ngaji ma kamu kau Dia habab simpat. te la public kerja baik nak kena jingi min sesong kerke ini song jingan kerke nomor ka kajing tho bang tho menta ni ong ban dawa ban pendam suai ka tu ba public ring til ka public kerja baik sekam ini sesong tinggal ke ini sim karaya ka ingala mana experience teh company ngala experience kejiwan kisah penton sepok ka tanjung ngala experience kumno ngala ing na bande Kini public hearing kan long kan. ka kandai tadi mentau